ngadon hangne hamadan malki akaba kino hikai kibahapo kasyatri juga custom kila penlaw ke jingalang mentagasngi nang ta bandawai ke sekar bakade benkentiu no ekstulo bejungki nadu kino hikai LP UP secondary hadu ki higher secondary school banakal yang kino hikai mentagasngi kila siam karai ban pelong ke jingaki daga pisrali kaban sedang nadu asyai kasngi bat kumju ban yang hikmat kerdok di sekretariat. Ngi wan ni nakaliang jong ka kinoyalam jong custom. Di hadin jong ka jinyalang kemangilatip ila shim ya karai bangin ya kata ka peaceful rally. Indrai nakaliang jong ka district magistration gemut magistrate gemut kimsha bangin ya kata ka peaceful rally ju nomor ba impat yo ya ka permission. Di kemut mentang inang late ya kendu ADC ya ka por lai steng la bo appointment i nang bangila banle basya ila ne la sisni te kamin agenda be ke bangi akran hangni be ya ga jingalang ga jongi ga long be baka sarkar kamsim lapan kiu ya ka tulop jong kinah kai ad hoc nadu usnam ar hajar khadriu komot mentang ngala jan yai ndriu usnam ka jingyo jongi ga long kabarit te bat ka jingkiu dor kimar kimata kadang mi isni kadang kiu dor bat kembali akran digi perlok yong ba nilabu ya kawai ke proposal namar ba ngilong kumbangi ya dai dor bat sokar narus nam arhajar kat kendai ke jingtiman ke jongi ke long deficit system lani patent deficit indrai hadian bangi sotu ba government ka aidau bi bomdan pisa au January khat tratarik arhajar arpuar kemut nila submit ya kawai ke proposal bat ke balong bi nak benta khat hajar si benai kan berkim tulop ino hikai habaro jong kategori kemud nadu LP, UP, secondary, bat higher secondary. Bat bay hakan ni kejinglut ni labu ada ko proposal kemud kejinglut kalaban koi lakumno katlai kelur haka shibna. Te kemud ka exact kemud ya ka figure ngin yo hadien baka department jong education kemud kan pendap ya ka proposal. Nomor ka exact figure jong kinohikai kemud kadon haka department. Ngi haka jing tip ki jong ngi don be kumba prahajar duna. Jadi kemud ba lada ka government kemud ka suyat sengap kemne. Jadi kemud kemal keren ki perlok kemud ngiladan lagi jong kita ki kelan ke ke ba ngin sa shim ya kilenti ki senjam ki ba kham nang ni syakmat na ka benta bangin yo ya ka jingdawa ka jong. Ye pet ya ka assembly ma. Police dun biwan ra kata ka jingkeli ngrai man lausnem kat bangi ya keren ni ha assembly le nang pet ya kata ka budget la rabu jingkeli syapang kinong hikai. Kila pandai ki baker nilap baik baka jubab ka baai baik na menteri wadai pet ya ka education kalong baik baka sarkar ka dak eksamin nadu kini gisnam gi baladap hadu mentaru dang eksamin bat ka result ka bomjumi te hendrai kamut bang ibu pat ya ka jinggar pat ka sarkar ba pinmi no ya ka result jong ka dak eksamin ka ba kilale nadu kini gisnam gi baladap kamut hadu menta namar balai ya keren ru menta ya ka snam ka hadu jong ka sarkar satang katno penai kemud bahkan kutno ka port rekam ke jongka di kemud bangi kwa bahkan ai no ya ka jubab yang kino hikai ad hoc kumno bangin le panyarap dan yang ha ka jingyo ka jingkon di habaya keren kendiat mah iwan ya keren nakaliang jong district administration sibu ibu tangkawai ke jingkat pa yang ba as a teachers kemud kum kino hikai kemud ba balai pen kain tan ya ka ain at least to ngi pediang ya kata ni ong ba nginem kwa ban penken namar bangi dai kino hikai te kamut namar ta kadaw ngi bu ya appointment menta ka si ta ka janmit i bat EDC bangin ra ya kata ka jingdiman kamut ka jing bentip sa i bangin sedang ya kata ka program jengi na dula syai ka si ni kran ya ka sarkar ma katang gawai ka bangan ong mga kalong bait kakin pareng ki ong kata ka political will lada ka sarkar ka don ya kata ka political will ngasyo bakam dan jing namar ba kom kanuksa ngitip ba menta kala jan liki issue election kebut nang ni sakmat di kendang mi ki district ki batamai ki blok ki batamai bat kum ta ter balai ki mi kita baka sarkar ka don ya kata ka mensim manle ti wat ya ka kam jong ngiru nginget ba lada ka sarkar ka kud jingmut da ka scam kebut ka kala balai namar ba ka don de ka bor ban snai ka pisa kebut ling ba ki revenue ila pun penkiu the percentage mah jaga revenue let's say like 10% 8% ban pendap ya kan di jingdan kam ke jumi